Lina break what chen beat ache wa region wake kwache wa chi chu chen pan bai pan de chu na we ga lwel eding ko jora ne bit e wa nu yi da chu ga lwel ga chen chu dong we kwa ja le ka yit ga wi ke kan ki ben ka wi ba la we la mai jiran chol Manasa machara boli yai Manasa machara boli yai kama jen ache chwer en maje. I'm gonna get right to the point. Introduction Chaba Loy. Former Director of Security, okay, in the Ministry of Petroleum, Manasa Machara boli yai kama jen ache chwer. Lero ranjol Manasa achila lui runju ja pa dide. Achin won liu ka ye. Aye well. Achin won liu ka ye. So isn't the chema ache chwer. Ene kui ka bangich. Ranjol Manasa machar boli yai. The same people ke ka gachok. The same people ke lui group against one person, kubaran be job. Aka the same people get you group getting release wrong information. Kului macha lui released. Kulu yogino ke wrong decision. Kudug macha dug londa ich. Kumacha refused to go back to the same job. Macha rejokwaj kubuduk in the same job. So is that macha kwaji chwere choga deal chimene wega lwe. Gwer macha gwer kile lwe ka dugutin. Machar do lwai choga deal and Machar refused. Machar said no yan I knew Martin kaya nyake an opportunity ko baba lu focus on my own personal things kwam jaba do baba lu baden. Machar ache jana umbare. Machar is not new in the game. Machar is not green. Machar was in it from the beginning until the end. Achi Machar hitting a ben, achin siyasa jadid fi Junuba Sudan, jo Machar joting adobik. So, engubi jaba do Machar matin ko Junuba Sudan chini iweho. Engubi jaba do Machar matin okun ko Machar was even part of creating this country. So, is then Machar kadomi yana chini malaka kaweho khalis. Ene kui kabangij. Kodom Machar, achol, pali piyabab, tinga chen ko ba pinga pat ka kun diewa ka kada wel nus parat ping ko ba ka ping Machar ache we ko domain ko che ka ji kwal in domain e wadin we na jukwech loy ko kir maya did he has this thing ri pi ngenu ye ran ko ye loy ran we can Kir Mayadit himself is afraid for the fact that Ranjol Manasa Machar to go back to the same job. Kir Mayadit Arioj Chibana Manasa Chideke Kuluyantin or Rinoyen Manasa Kadeka Kajaman. Who tweet Kujuko Yeloa Kayamunum so can jadid. Lakin Ali Benichoka deal ke Warinoyen Kadeka Chamar. Kakene ayogo chile bakwa Ranjol Manasa Machara boli yai. That is that. Tile ben mi the tweak cheka mach kwena konja lwel. Mi tweak cheka mach ana muta akita maman. Acheke ka while kai cheka mach fi Junuba Sudan. Kujawa ka yelwele galie ne ngume ka mo tweak kutu ya kijam. Kakine tweak yakine jam. Ewa nuka cheka mach kage. Ache community. Ache community leaders. Ache community representatives. Ache Salatin Twitch. Kache Kamai, I wanam, am you tweet. The king kega kachului for national government, kake me tweet. I lui for national government, kake South Sudanese. Today gan kachila white. For national government. Kwachika much. That is something to do Kegera and Chikalway, which is the unity government in Chikalway. Kene Achino Malaga Katwitch. Lenake Ache Banya Twitch, Ache community leaders,
ache Salatin, ache spiritual leaders Twitch. Cake am with Twitch by blood. Lakin kega lui fi hukuma national government kake South Sudanese. So isn't culture e kai kai be pop ali ko Twitch. Ko wan ting madinga wilten be ka dumbe akuyandit ala dumbe sigini ngadindit kaya kai share kreli ko Twitch. Because panchol Junuba Sudan e panchol thortano mi Twitch. Panchol Junuba Sudan, ala balwela Twitch is the creator of Junuba Sudan. Getting our bravery. Angel Junub kay Junub today. So isn't pancha joga yin ko pancha tor yin. Ajila baja bala ben be yanin kulwela galian ka balu dispute kene ben. No, you can't. So isn't kakuchira loy ka ben achi wala khalis ke haliga fa kagan ina kuy bag nyai. So kayan kuy balagwe ra jo ma chara bol yai achi wala ka bel modo leban ke mi tuya bardo keta sejini matin baja godom ran chol juk ku go godom ran chol jing denga jing ku jaran chol bola buk ku jaran chol deng dudukor kai kakabin are remnants of ranchol bolemel hagigat gal kai kakabin are remnants of ranchol bolemel ache bolemel gur juko da kinemaj wache bolemel gur jing denga jing gur kinemaj wache bolemel ya bardo gur ranchol kadanga deng dudukor gur kinemaj e warango kai kak ajului sinin tawil ran chol jinga denga jinga go lui min 2005 min 2005 kaben jama jara boli ai go lui kega spelem gabli ke junub kina dawla lakin kai kak ben a victim of bolmel tene kena bolemel gwera jinga denga jing gwera kina lu accused fi misuse of public administration fi maktab kirmayadid tene kena bolemel gwera anjal ju gwera kina lu accused in mismanagement, corruption, kuja embezzlement of money of South Sudan. Bolemel in a joke mi tweet aje kama jakol ko kene aje jadid kan ta kan wel gabli kida eno kina tiake ka madinga wulben kina tiake ka madinga wulben in rayok te chiwit bindaten aja wir wan tie garat madinga wul angi matin di jelu endapten waja ya wir tok ka jwe pa di jelu tek madinga wul they know where they end up getting because kakane kang loy in a victim madinga ba ka PhD ka be chure min shamala Sudan biro dir junub ka chure ka lo ke ma ke PhD ku ba ku chen ga mi tweet bi ku kai ka tin ku le ke yen ka de man chu yuk man madinga will east ko will east ka tu your neighbors panchol BM o neighbors o ka gani miala tok o ma jo ko tok o kan loye tok acha chok tan yalten a chok tan yalten ka chini mok lakin ka ta pin tan o ka chi tok o ka mon jang tok chi dong nyalten a ka mon jang ba chi dong lakin ka tin ben ka ka ko lo ne ran chol ka jana le ka nyin che jen jawich all right o ka tin ke mi tu ku le yen ka de man mon jang chi yok kade neighbor chiyuk kade new generation chiyuk kade new blood chiyuk layen ka ko nyal bo bay akin mading che kang jan nyal silim ko pelin bang la nyal silim dok te pelin en bla nyal silim kala silim le wajwe ko dong enin bikin ke longen kay nyal kek
te kai ke nyal a chi silim a chi ga nyang pin kwa ke silim te ke nyang pin go ya ki ro ayo ro ko cha go ti ko lwan le ke ko ro te ke den bi a wilis bu go ti ku jen ka wil a wil a bak lo ti kwa ka lo thor ro ka ko kai ko wilis itan kati lakini a chi kai ko ko la ayo ko lwan ma dakha piu ma dakha dong piu a chi ko ro ko la ayo ko lwan a che ka silim ko lo kile ke nyal a chi la bakang pe nyal be ai kong la nyal le yin be ai la nyal ko yo lo ba ni chok lakini apal ke bi la nyal ka lu silim wai wai ko le ke nyal ko lo dong ka chinga le nyal ka ke ko lwan ke mi tu ja cha ka lek ko kala thungule ye ran chol bole mel ke no alternative ku bole mel man ka dang man a wulis ko wo ga tia ko wo ga cha ga ni nyal ko wo ga mon jang asli ko wo ga tia nyal ten ko wo ga ru kon ko wo ga de dung tok ko wo ga ke na rap ting ka ye na chi ben ma tin ka wu chu kon ka kon kunje kon en gan en ke ke si gine jakol ku jake ana chol ko le wallahi na gwen jo li da pare go bie li da pare ka chi biet ku li da pare ta nan ku ye ni chwara ji tuj pan chol tui ba ya dit ku ye tui ma ya dit pop ka ke ka chwar ka ke ka cham weu ginu ba Sudan go ba dit ku ye bola diet dil ka tel se gine ku ye jong bola diet ka chi la pa gop ko ji mi tui cha ka chol ku ye mi tui go pa chi ka mai min ka ye nen ma diang da ku ken ene ko wan chalwel ku lalen kena rap yak mading ban ade de ra yok fen kayen nye kuran chol ma chara bol ya itene chino malaka ka modo lakin logo ke mi tu ke ka mai matin akhir wahid dan chol bola buk ka chitiang nyen madeng awi ran chol deng dudu kur ke ran gut wadu e na ra chamach ku kene maje e kene bol mel ku ju e chi bol mel en chi used but document be ka yin kir mayadit bi kir mayadit kala tanyich to pass his agenda bol mel ene kiran chola jeng de ngajeng ke executive director ko ene mu protocol ene chi use ba kwar kerban ba ya bak ene chi kanyuel wara ga kolwan en ka ja ta ma shakli yimatin en ka chol ka dom ke matin no wara ga ken e wara ga ngo wara ga kika forgery chilo document jazit chika jaz chike na highway fi black market ko bole mele bane loyen akin mo en tuji kat bela Dubai akin mo en tuji kat bela Uganda akin mo en tuji kat be safakat ka ban gola loy e bole mele ne kat bela ajo la ben ka ja kai ko ka ja ka be use be ka kan wi ke be ka loy be ka loy so tui ka jika mai ka ben a result of bole mele akin twin jika mai fi tarikh akin chuer jika pen twitch enki jara loy wati mi twitch chiko ronywel e chuar muhtarafin fi tarikh Junub Sudan ku fi tarikh Shamal chuerki e warango e wati ke ko ke ranjol bolmel la je dom ko dom wut ka bede ba bi ma ngai chok pe na gam beta wo de tok no ke lo ko le ngek la kata ke yen ko la ko jol ko bi hot ko ngek a chok jam lo ko chol ko bi hot ka we ku ba le we mi da chok bolmel a che jong diet e bolmel na jam ra tong de ko le ngek abi bu berom ko ngek a chok jam Bolmel is the one who's calling everybody. Bolmel is the one who's accusing everybody because he does not want to be in jail alone. Bolmel la chui beta sigini getok ina chongran. Chuaran a chui beta sigini getok. Bolmel is the one who's calling everybody. Bolmel is the one who's accusing everybody that he thinks
any reason why he's in jail. Bolmel is the one who's calling everybody that he thinks kake achike long madayer kwake kachi hat sigini akin jong bolte wili jitere Bolmel rade ente sigini ko yene jam. Bolmel is the one who's calling everybody, and he's calling me too one ke ko yin because madinga will they have a habit ranju ko ke yen ne writing achai wir wana kai ke gaten bugudi chol wheelchair but the wheelchair da dai jor ke ni jas bi jor ke ku chen karap a jode kwadwe a jode ke ko aoy ke tin ten bi ka roi loy ku be da kullu akika bagam angur ka cha wi ba jaltin ke ake kai de hasana khalis ke chi moy bel wel kene li ja pat bu ye bu pande o pyo bu kal wel ku bu jalo yu bu por jala kam ake kai de hasana bol mi la ko mbala nyal go jen ka silim le ku pigwai ku bade mabere sigini geto. He does not want to stay in jail by himself. He's calling everybody because ben you jail. Can you guys imagine? He's calling everybody because ben you jail me na mala job. Getting man genje wi lwe ran jol ke janale. Ene ke chiro lo ka kan ka twi ke ka chola kul we mi the kul wan we lo jol den we li ne pare ka no and ki ke chana ben e kun ni na chaw balagwe la kina wi ke ka balagwe ka matin. Ranjol Bolmel a chu brin su jini jetok a wich no bijang ben betake ye ene chole Manasa because ele ke Manasa ene che match ko je Manasa che match crimes ke ka jalo lele madin ka chinga ka lo ko Manasa te chuktin e Bolmel lo ke prior to that. Okay, ku Bolmel ju ko betan su jini jetok. He want to frame everybody ko ne kan ke jira loy. So packet I will buy. Ku ba la we ki we mi da jog mi da kamar kun kya go ka ro ko luj kwa tip piange na ba ping do ga na chol lakini acha ka chola me ben ka we panchol twitch ache pande ge chwer kwa de na mu ja do ma kol akera anjulu associate ka we ko chwar chwe dun ache chwer jara ba jog matin atong Hassan pengen chwere ne nyayin panchol madinga will be by panchol twitch ke ga de mit kule ka bom matin kwa che chwere gun che na chol ali na parek chwere chaman a chana chi wich mit ku bi ban be ke chwar that blood you don't want it betake yi a wi betake yin gudin jereten ya na la twitch ba wer tem ko kula twitch wala twitch is kula jal twitch is ba du twitch west kwa ban jal twitch west matin kambe jal twitch western ban du twitch twitch le twitch na latin won nya ya ne rem twitch cho bata west ku benta east ko ke chol chwer ku cho ke joy len ba yi pyol a che ta ko twitch whether you twitch war long twi wala twitch da thiog ka ya lira parek en jal pan chol twitch west wala twitch east kula jal twitch east bala ben twitch west ku ban jal twitch east bala et twitch won nya ne lu para chol twitch whether twitch east wala twitch west o che ka ja won nyar ke blog wel yu gom yak kayan gu balagi o balwela ke chol chwer ataka we kwa chwer chi taka we ka joku kele joku kele panjol madinga wul wanta Sudan ake ga jiben be ga da chol bekanga mit gatarnom achi re ke lotin ake gro da ke ga yeloy mon jang jiben achi mon jang la tin bujen ko budara net bekam hit be gatarnom chwedu na ken madinga wul ende gi panade yelwela la ka chola pung de ka danga puk niel deng nial apu amina puk deng nial apu ga deng nial ake mi madinga wul ka jiraten be ka rab be ka kwal kulle ka tin ku biru dut martaba ku kay ke pin amara nom nial ke TV bi ban noy pin ala bi we mo yarab ala bi ka bebe jem de
kulwel ke ka puk deng nyal a puk deng nyal a ki ko panchal chumal a puk deng nyal che het ka che junu ko puk deng nyal e yene chi ran chol ma char boli a chol e victim akol a puk deng nyal en chi ran chol kedang juk ye victim akol a puk deng nyal en chi ran chol yeng deng a jing ye victim akol a puk deng nyal en chi junu bin joja pa chol ka victim kedang ye kwal kol chali ko le ka puk deng nyal wada bi ka deng nyal bi ka puk ka chi kwal ka che ko mo a changi ko puk deng nyal en chu mo yok twit en a puk deng nyal ko chi ma deng a ule ka bi kwal ka ka ya chol ma deng li na pare tat no a puk deng nyal chi kwal belo ka bi a kwal bada ma bi ka mo ka lo ka bi a kwal. So that is that. Madinga will agega de lo ka chitieng a will nyin. Ke ping ne ga chitieng a will nyin ke ke kwal. Batiang nyin e na ga tajir. A chin mon yang de tentin. A chin mon yang de lo ka pu de nyal, ko chin mon yang de lo la ka chitieng nyin. Ake ke ba ka det ye lo le sukar. Wane shamal Sudan ka yek ka jol kotat ake ala dum ka yek kotat hukuma ko jenga kotat showal kadang showal liet ay pogno moy ku pugno sukar ayin duang enten je nganten ka kana ayin duang ran chol ngadia my brother atay wak I keep joined to because that is what they used to do. Suk chwala liada ya bay ku puk no way half ku jog no sukar ku game ku jenga half of the other sukar ben lo pok liada no ku game until it was discovered. Ke ga ka won chola yin doang kat betayara cargo betayara cargo ban Junuba Sudan, bad ma chi Junuba Sudan chemen became independent. Ake got the same people ke look at tungin ka ke ka thar Arab. Wa ke got the same people that decided big Arab biga lui collect the taxes ku chik thar ku jo Junuba le ka te tung to ka de tong tar ke. While no ke ga rare ka ke we lui collected ten Arab taxes kwa chiru ping kwa rare kwa chin tong tar even le ke ka chiru ping. While the Juru watar, la king ke gajuru gam. Whether and the thing rangi ko go bene yenga. Rane Arab, ye look collected. Taxes giant in a cake. Wake alabande go kule ko legal credit in okay galagade tong targe. Wake Arab, kege taxes. Wake alabande can be show be kalo gule lina pare gonjo lina pare tat no. Kene a check a little to each. Can I check a twitch? Little para twitch, what you need? Kaka, there's a rebenum, a little. Oh, what you need, can I kill Lilian? Lekin kapuk, dang the alico. What you need, can you Luella? Lagain, Gajetian, Nangan, a little. Heart is muffy. Five again, Kubaluella, to the way work at your video, Loy. Chuer, I didn't Jalton. Then Jalton key. Awal kadang awal minister of first minister of finance ranchola Queen Joel ma mading awal 50 million wala ka le ka maj to face the law ka wala bagla ku dongbe sigeni kwede ku wiki matin bi tuja ba loy a wiki no bi tuj baka ja bela bu ma jara dongbe kulanga dungbe ba bra loy ke panalai ko ba chu le ke dola ka num passport ka de ganun ke mo frubited ka to ka wi ke no butwi bela ba ka ko ja ka loy ba ka loy bu la bu ka ya dungbe kana chi tu chi loy kati kana a chi tu chi kong lo khas a we ka la tin ku ba ko jen ka ko la tian bi ke second
Imagine Junuba Sudan ba ke dola ko moy Madinga William B ke the first minister of finance. Ujin ka wonu Junuba ne kwala bit bijin go dong jin 50,000 ko la ka ka might to face the law ke Madinga William ben dongorat sejin tok bela dombe without not facing the law. Kwelo pele to pin ke ki maya dir ke lo ele ka wi ba Madinga Wil bu wa ke parwan jelentin ka jel ke jurolwel ju jog jal ke mon jang hata ajel ke jurolwel leyen kadek panen wi be waj pan jelentin bi jala mon jang kula ko gornom tiniten ka bela tin dawali ke kwala tiane bi ke sakan ci gobri ke sakan ka mon tu ka tango ta sigini ga dung be tin bade ma bera ne be kala tin ko kwala tiane bi tawali kwala tiane bi ba kwala tiane bi jala tungu jen ko wonu junu ben jo kwal abi ala banyal ke jol surgam saga nga banyal ke 2008 bumading ja busy ke chora ba ya de kol cheli bumading bonu mwa nya kol cheli den ka de dra ba yenom ko chira nek tok e zaman ken imagine kwele ke benten kule ke de ke wibe la tu ma yadit cha gubro jo wek cha gubro nyale no jurum no cha gubro jo wek kwa we got the same people in 1997 en chelu le ke na rap ka chirial we ke de luai ke bedang mi do no thor kwa ke go tweet go ben be ke tidwen ko kwai ke ba cha ba ben be ke tidwen ka de ka je ka ja mud ni ka gor ni mus mo tin ka de ma kam de ka ma kam gore ka mu gor ni mus kre na zaman de ka ken yati go ma dingo kwech bi ja boy ku junub ten ka boy ci arab ten si ko le ke no ko te fagia den e lo ke den arab tok ko taxes ken ke ka lu collected ko chim ka arab tok ko jamat ke joke ko jalali ke joke ko tawagi ke joke ko tir ke tan yalla bena ko celi ja gud makam de ngor kana makam gor bi ka tar ti yalla ben ko kat ko nyir ma siria ke jaga ke ko bal ke nyir ma de ngawul bu mon jang ja lo boy ke nyir ma de ngawul ka de nyir wane ka lo jot sa kadit ko le ke ben a chira ma siria e ben ko jalali ke chodo ke ko tawagi ke taw ke kanim ko lawak bar en boy ka kaj eti ka kai wani ya chol ko le li na pare la no okay kada di e zaman gen la mafi ake ka the same people ke jira anjola yin duang ke ken ka ben baitin ka yin duang ka ji chuir shamal ki chuira ki ki kwal e kwal kana won le bakwal ka le bakwal ka le chuwa ke je bi ke latin ka yin duang ye kwal ci ke kwal khalas a human being atok ene kina yin duang ene kilo kwa jira yin fursa tani jira yin fursa ko ci slavery yake don ana mutaki tamaman gura ya secretary kai kong ya ke madi yang tan wala tin ko jara cargo ba jara cargo ba yin kinu ba Sudan cargo ko la ka bi ka nganya nyin ka yo ginu ka tek bay ko la ka yi ga fursa ka yi contract tayarat bele tungu chen ka tayarat e team yor ke le ka bay ka ke tayarat team yor ka che tayarat jor human beings ke le ka bay ben ka junu ben a jatit ko to junu kuliyo yene ki en ji jala mahkama yi matin junub matin ji jala mahkama ajin mo en twitch ji jala mahkama internationally ajin mo en twitch tayara de your team bakay banok mafi akek wala ka ted ka ye problem wala ka ted ka riring en bay wala ka ted ka lo ka ci look junub la ka la look East Africa ka yene kan ta kwen wen University Sudan Martin organ is being charged by 1.5 million. Which you can luminate na yendwang.
Đến mọi tweet ở trong Hussein đến mọi tweet chỉ mất halaken chỉ đốt mafi đến mọi tweet chỉ mất halaken đốt mi da chok mi da kamur kun e katia go karo kwa tiep ko loj đến mất halaken đến mọi tweet chỉ đốt ene kan ayin do kwele o biu riu chin baitin cha ben jam tariek tar okay adal bagi cha ben đốt aba go jogden kwelo thuga cái đằng ayin duang ko la African kong dai Africa kong dai the nomen Africa kong dai in a year $280 million e kir maya di luele ke moy luel ko che monjang kuma dinga wule bay banden kwa chika lu assimilated kwa liu bay nom fil wujud gole ka wi ka waj ben ba di waj ben we ben asham beda wujud panchol ma dinga wel gole tungu chen ka mading yi 280 or 284 or 283 million ajin wilaya ci yeke ajin pan ci yeke Junuba Sudan ake rut ka ci yeke leka development ke leka loy panchol ma ding development ci bay loy akina bay loy Africa kong dai the demon Africa kong dai wan we ka le kai dom tak gole ka ke chullen bele meet panchol China be agdi chol 280 million and on Tuesday aji ki jibani no maliw le no madinga chin kana tiak kwa da kre loy bene lazim tiak ka gwe ja chin kana win le bolor loy ka chin gwe khalas e lazim ide gwe ku bal o koy loy ko chin pio go kat bade ma bien ben tak piet bloy ka kat ke we bia chule le mi pan cho China la ka le mi la ka chit la ka le jwak bo ko ber bla jot South Sudan ka khai ka che toy ko che nyu imagine Tong Hassan chiro lo pan tweet de mo en tweet jot bia China pi chula mi de en aleo khalas awe grut eto duno rot e monyo ben panchol tweet panchol bargazal e ngaji ja jot bi chula mi de yen ene ko o nguru wada ya gutye mena gutul wan chela mi de we junub o nguru wada yen chulu wan chela mi de we junub o nguru wada ye e mo en tweet yo en chela mi chulu we junub e mo en tweet yo en kaji chule yen ke we junub en kaji chule yen e mo chui jo la ga na mana chok man wan tia ka man o ka ro ko tiep ko loy karo e mano ke la ga na awe gorot bang nim tok ka ba kun junub kala ka chul ke ba ke la mi China madinga wul wale ke China bi China ding bi ga jam le ke dang le bi ra cha ka chol ka su yang wale we kula ni hao ngishung ke chule la mit ayi boda pata ka ba junub ka tin de boda ka ba bade be boda ke ba ke ba junub ko de ke chul ke la ka mit a chale chin ko to ka we ka chini gwe ko chini bal ko chini kuil wai mene e ka je ka dang jongole wala ko le bargazel ka ta katar cha Africa con dai e jang ben e ta getar awe ga wa ta watar awe ga kwar kriben loy ben bi gwe ku yu ku loy ku yi kwar kriben ku jabar ga zala la de ben le bar ga zal ka ku loy ka we ga ta watar beden ma bi wal tin ku buta ke be ke ku machine ke be ke chul ga la ka mit e mo tu jon loy like seriously e mo tu jo en choloy awe ga cheloy okay thay của Africa con đại thay đi bên Africa con đại bù gia con đại bù con đại alo có bia đâm mình cái chul cái tiếng của cái mít cake uyu junub kula cái bên đến kula wala en thui cho mày ko en thui wa chăm bài chu et thuốc thui
chuget ka chula chukamit chuget cholo kaitan men yo na bana ben ran jol den wol min chi ke army chi en dom den wol na kong be ke en muk wew army junu ba Sudan gabli kinen go ben kene kene rais arkan okay den wol min bi ke en go ya we junu ben ke chem ke kwa che ting ye go be ya we logistics ben ke chem ke kwa che ting ye go men go je junu jo re ga chin chuk war ko chin chuk shurabat ko chin logistics ko chin uniform kwa to kwa che ye weekend e ngalo en e den wol ale den wol e gobri ho jumen gola dum go nyande ni kadanga e wonde en jol tie ga kadanga jol ngodi goya nyande en yi gona kir eti goya nyande en yi gona kir kubiye bebe kayen muk rais arkan wajin to ngen jam tariq ben e jogunu yen we have left Barakazal and when we reach we only find 2 we were 5 and 3 have died on the way and by the time we reached there we were only 2 from Barakazal any story hitem ge yen ne te fi kullu manassa any story te da kan wete ne ko tin kwaje ja te za du de battalion nen en ki laten bila ka ke bi ku je ko to ku je ka dong ke ro a che te de battalion no ko che lwen sa de sana kam okay e de la batari bla raji ama je batari bla raji jati we ka chin ka raj kai pyo a gutari ka raji imagine we were 5 when we reached there. Only 2 died, and only me and one other one I met there. We were the only 2 we were alive, but we were only there, and 2 were died, and 3 died later. So imagine any story kaken yan hatta tarikh a chawi bangi tedi about. Kwache chak noel za tu inu yene sana kama ile yen ke battalion kama ila ke yen kwe ngala ke yen ko bijala to mafi jesh men jigo ke dom is because of him de chwere wakir mayadit ke yelwe kule yen ko buduk madinga win panwan chikalu ye raised panwan chikalu da murutunga chikalu assimilated gora dunga ka ube nyande begam moy mading so yena jami mading begam wajala bente kan kula de la baili de chalina pare boble jaben tan ma jaben le chinu ba Sudan boble le wa mi pik ma ya dit ko wa ba kwali tu kwali thok de no kwal wantin o chuget bu chu la mit ban chol China seriously let us be honest. Okay, let us come here and reach Ranchol Bolmel. Men jo Bolmel jo ben Bolmel ba ke chua di muhtarif. Bu bola tungu chen ka we Barakazal kwel cake. We Barakazal kwel cake. Badinga ba kangi ke tin tazwir unafaq usirga. Waje ke ban taban lakin siyasin ke gratin. سياسيين كغراتين نفاق وسرقة وتزوير بول ميل بتزوير لوي من بين كلانيال كوبين تزوير بين كاي كوغا جاتين كغا ينا كاكن تشيران جول جوك تشيرا victim today. All right, تشيرا victim today بتزوير lene bol mene ka god ko lo pa ke haram muhtarif bi twitch be ja le wi to know bi twitch be le wi to know kene ki tu yi chingi lene era loy rande num twen ko kai ke twitch ke te dum twen ke dang yu num twen aki ko loy
Bi ju bi ja lewi to know. Bi a jing bi ja lewi to know. Okay? Bi ja lewi to know. Imagine. We ga tin ki wo professional tin, ki wo professional tin liu. So now, ko ba lewe ki bol mil wan bi en wuki kwal. Ki kwal e kan. Ki lo e kan. O men o dai a che ka lo ke ba lwel. Bi ja gwa jog te ken fi shara bar khazal. E wuki lo e. Kayan ku ba lewe mi da chop. Mi da kamar kun tia go karo. Ko loy karo, ko tip karo. Keting kai won chu kwe chang mon jang. Ku lwel ke gal ka de ke bilog lo e ku ba lewe ki. Twitch wike wala cha wich ka tuye de tarik chala bakang lo erase Twitch adek tarik chala bakang lo erased kwa wike baro chuk ko daktam baro chuk kai kok chok rut wa pej baro dil pin kele wa pej mo chala lewe chok rut pin wa pej kele ba mon jang ba dot lakin don't you try ba lo legal ka wi ba silim ba pik pin ko ba kai nyal mon jang det. Don't you guys do it. Little way chilai mar mon jang chuk to me. Okay? Way chilai mar mon jang chuk to me. Ka lwel ke gal ka wi ke ba mon jang dut. Ka down lwel gal ke silim en pick away ba gal ho ben. Ka ku be la we ki. Mi tui ke chika match. I make cake of result of associating themselves ke mi de madinga will. Ranchol bola book kwe ki tieng ya madinga will ka gweda kilu end up like that. Ranchol deng duru kor tene kinen chom kadang jungu chom chulu associate ke ranchol bola mil gweda ranchol deng duru kor ko chita signage. Ranchol Dominic jungu chom tene ken lu associate ke ranchol bola mil Tinekin awamr bol mil tinekin kagam. Awamr bol mil ko ki kagam. Gura kila tare ga yakul ko daga ci woj. Ran chola jing de nga jing. Ko ki luwe la galien ka de ma junub ko ni ran chol bol mil. Ko chere na maktaba since 2005. Gura kina my today. A much because of bolmel. Ran chol machar bol yai. Kwe ki mat ke bolmel. Kwe ki ratyak bolmel. Kwe ki bolmel tini chini num link ke bolmel. Gwera ki dag mashakil today. Leni era rar tudi ter ko chiran che kang ya de mashakil ka yich. E kwat kena ratyak madinga ulben e lui rot. Quad can ratiaga wulben a lu rod. Let me tell you nice and clear. Even cake matin, but yak beard, kura by pandy, can work a digen. Little they want to rod me. Quad can a jam come a ding a will, quad can a talk lamb cake, quad can a yindika cake, a lu rod. Lucky and a kulu link a cake, lu rod. Lucky and a quad can a mother cake, a lu rod, quad can a lu support. Quad can go god a cake because to get in like a look support, Karane, a lu rod. Quad a gonna call a cake a lu rod, work on Jan and a nidgy, leno, twitch or die pitcho. Number two again, Karo Plongtin, go kay Betiniano Malang, Carbino. Quad number two again, Karo Plongtin, Tuking, Karo. Number two again, Karo. Quite your room la bended that. Arom take your cake root, Akeka rope root, be rope long thin. Number two again, car rope, okay, waiting. Quite can a tiaga cake ben, a rope. Okay, root are rope root. Yakila ben bay Martin, Kayakaluel, Kadekatatke, a in a can name Bagated. Kayan go by that way. Wait, the chihuahua pipe. Could well like a wiki.
ba we mang jang bag dot te chiwa ja pa ku ja ga ngi you know we kin ko gor ni mo tong e na ma ke mu zin chiwa gor ni ku kat ke le pin we che mon jing we che jen de wit ku we che dar for ka cha ga de we ro mon jing ko ba ma ka ji ka we ba le we da kai lu ta hamu da kai lat tiang ki kre mon jang loy la ke mon jang okay e twin gin ina mu we twitch ko ye jwar gura ki mading gura ki muk ke ye ban madiang wane mading wane walaya wane klim gura ki muk twitch ina mung mading twitch ina ji mading lu develop bri be de ten tin mading okay twitch ina jol ka mading ke mading today America ten a twitch in a reason why jol ken America ten today okay and for your information ke jol ken America ten ngi ko cha potato ten all right so go wait leadership awoga pijo wake gawo awoga pijo wake kujol ganun awega lega we gana yen ka cheyi bubu da bi ga ben ka tek kwa ke la mai ba ke ga la mai ba ke ga la dombe a cheyi tui ke ga pijo wake enu kujol weng e muhim kwa wen ku kulew bu message gen bu lui send across what am fear will is and the reason why you know I will is in chi weng dong tene to ko ka kit gonna ben ma jalo mar ka kit gonna ben alo mar ni ma ku ke ok kan go bela we chwere che nyaai ten day enten ka kit ja ka kwen ka ben agi number 6 ko ka ka kwen chwer che nyaai ten enten to kwen ke ma tin ke number 6 kwan tweet ka che ta list chwerich first of all lwala nen karbino man ke acharin ka ping ka tuywe ka pai ka karbino che dange to kan che mochi karbino aye kai ko che le wun mo tweet is kulali inje pio lo twen lo ko palen bi atong en wai achana ngi jino ache yen taren ka chin mo inde taren le no tong a wich rajil lu sharap mo nyun chi le cha lo ko chi le boj wali logat kudu ko yana bathor karbino cha wichen chi loy tong ko luan en chi wa kwe wala o jike be ko this time we are not going to support Kir Mayadit. We are going to go to war with Kir Mayadit. If South Sudan fall, we are not going to support South Sudan. We are going to be independent and we are not going to die for South Sudan and we are going to do this and we're going to do this. Hakuna kwa maleke. Junub ajibela tong, including Nyiri Twitch ajibela tong. Nyiri Twitch ajibela tong ya marasi. Kaga Nyiri Twitch kaga dingtin. Kwa luan dewe hiya tong hosen ten. Akaya mo intu je luye rahamu. Nyiri Twitch. Nyiri chidili na parek. Nyiri warli na parek. Ajibela tong. Wei dong ten kawa diaw. And Junub. We move on. Nyirchid Hadid. Ajila dong ko luan ka cha kating ka jeng cha bunyu we basin tong pan gene pada. Achu thor before ko ben ku thor matin dal ji le bakam bak. Aji thor ko luan ka kating. Ko we teten ka yakale walai oh we are going to get out of South Sudan and we've been fighting for South Sudan and South Sudan is not helping us and we are left like that and we have fought for this country and majority of us we are paid for this country. Kakabak. Could you move on while you guys were still fighting for this country? Well, if that is the case, we are going to live in Madinga Will and we are going to open our shuk and we open a Louis shuk in social media. Social media check dom. And people move forward. Where were you guys? What did he? Takadi.
Twitch achi bella wun yirken takodo no ko lunga nyama time 10 ko lewa lie we have opened a new restaurant in the new market sugar tele we look like then we jam and Junub was moving forward with you or without you. Junub was moving forward with Eddie when no way shung high for social media what that D Yamara seen what it no Tagadi we block cage benya Milu wator what are they doing la waita kachilo gwe chentong tarke while South Sudan was fighting a real war Tagad etong la waita galo ko tor wa dino la waita ka ji gwe tin wek we go pai ku la go ye na la ka bibe ku dir bibe ku ngudi bibe tong la waita wa ji la waita chi ke gwe ma dia ngen lo ko tor the normal thing ngi ji wek we no ye jamat a ji lo gwe ka la wak ber ne ping ya real ku ba la wak ber ba ne ping ko jeli ki ka ping ke tan we lo tor the normal war ke ngi Junub Sudan we joko ni lo to mo kai ko aju ko lo ben beten bu nga ka ai we because they're not willing to give up ku jaye abuna garang de ga gur la wai ta jo rut kwa ka chor ka ni se dei ba ma ben ka chol ku bicher ke ku ko ke ka le ga ke li na pare ga le luel we je ni mo lo tum tan ba ya normal wurs ke lo ko tor era we ka ka ge. That is you guys. Seriously. Yani Junub is moving and you guys are fighting mediocre wars. Kuela bante mabalo lina parek that no. Lina parek tadi. So we bela tui maya did. Achira la bakang to you Twitch. We can tweet while I chat with catching the bawa tweet a chalabang god. Twitch, Binis Bele Kumitu, Malak Abiat. Twitch, a Malak Abiat. Tidmanu Takuno. Twitch, a Malak Abiat. Faris Abiat. Tidmanu Takuno. Mopta Bero. Yawarango. Le no tweet aja bajak kedang aspelam tweet aja jaba puj aspelam tweet yo go puj ter kule taregi ter kulo rapta ter okay utawar ter tweet chin liwanten ya marasini tu liwanten liu. So a week about choke a little bezima, take your time, okay? As a matter of fact, tweet in the be with media. Media ya young Martina about what can I telephone, girl, a white the kunra keep joke, a tweet, a little motivated. Tweet suck of nafsu, tweet assess nafsu, tweet endu juzu kabir for tarikh, a chilablu erase. Zamanawe busy go away chwer, gatarum. Ka tweet ka ci rapta ka ci loka wano zamane we busy ka wa chwer ka wala ben ka tweet ka da num slogan ka da logo ka da num rapta ko munazzam ketin na manta we ka wajala duk ko wala ben ci li yitin ketin ka tweet le dor fi tarikh zaman embi Junub bay ka we chuar ku jagala ben baro be loy matin wi yitong akend ki ka Junub already حفر نفسه في التاريخ حفر نفسه في التعليم حفر نفسه في الثقافة حفر نفسه في السياسة حفر نفسه في كل شيء ما يكون تويج حفر نفسه في كل شيء ما يكون كوي بيزي تن كوي جيو نيماغ سكري جيجليات يا ولاد بالسا كوي جيو نيماغ سكري جيجليات تن كتويج حفر تاريخ لنفسه كوي
to we again ba kai dot kai ya che do real in rapal ping ku ting to nyo bintin ku to nyo bintin en kong chok kwa ya na we kale balwe la tarikh a chak dot kula tweng a chak dot len we ma japai atong kwa ya yin ku we kai kok ku we parat ping ba to nyo we tin ba khang tin tin kang ku chok ten len lu ma da twitch a che tak ka balwe rat ena ma ke tak ka balwe junub Ranjol Jackson Yaj, when he got the chance, be Musaifa Babe. Aki Babe pan twitch. Achi Babe, Badiel pan twitch, Kadang Badiel Junub, could tell to the Manasip. Lakin Aki Babe pan twitch. Okay. Ranjol Elia Doangaro. Now when he joined SPLM, he contributed everything with his soul. And I kill a bay. La had the Bijabato. A cancer, cancer nage cancer of bones. Uda kuluben be my edu be kadang be chemicals. Alright. Ranchola nyara mayol, a chola nyar kwa nyare chokadil. Ranchiri kene akina diet madiang, wajib kang diet madiang. Okay. This is a guy who fought with his life, with his soul to protect his country. Okay. Ranchol Martin Manyela Yuel, this was the guy who was diplomatic, who was educated, who knew how to deliver the message in a way that it needed to be delivered. What will we deliver? This is the man to convince the international community. This was the guy that was allowed to go to speak. Montwij. Tatin zaman kan tadun kanfi mafi. Alright, mafi. So, me the tweet which I did. Okay, me the tweet which I did. Ranchol mong quad kuja ranchol dem ding dim kuja kai kok. Yani lisabar. Ale berdiar wahwa kazalik. Okay, مالنا هذا البورا ربنا يديها طول العمر وديها عمر جميل وتعيش حياتها وتكون عارفة واثقة إنه هي نزلت تاريخ. تهتم تنجيل كنتنا وين؟ ما في. ولا بندم أكاي برامنيم. We are a peaceful community and we are this. تنا we peaceful community كيو مونجول كدان مونجورشول كيو كبار بلو lead. We peaceful community and why you bang nyai to the way ku yi ku jurchol ka we chol thor ka we chol jam ka we jem wonim e wo ki wo monye pol ba mai tele we peaceful we ro gam chu go di to la hamraz mai tup ta gulu e wo ki we kai kok cha ka mai ati e wo ki we duot loy kulu marra te cherande te ne mon jurchol ji fursa. Okay, so we ku ba la we ki Dwagana chol min ghair sabab. Dwagana chol min ghair sabab. Awe ga cholen ba wa bella ke ka kamna ka chabla wa take wa chol. My last message to me the twitch. Kai kak rana rathia cake even a little break. Ena deu ka ke kan a cha wa ting matin. An ji jal te dien ta yan tin kwal ji du pinyi tin ba bena deu ka ke. Kai kak aka yinyai ta yintin ache kai rod pol bisilim bi kwen rod ka we tweet itu amul hisab kum we tweet o wood amul hisab kum kai kak mai fa ba ma ke mai fa ba ka kwan chok wan kwan ne chuk ti ba yendi wan kwan yen ma longa wan chuk ti ba yendi en chia ba ga ya gwe ku bi ka ba ga ting ma long kubi nyir Junuba Sudan ben ka jela ma long chogo ben bi ka be ka agwej. Okay, malang karbino wan bio de ranchol malonga wan tiba yendi muamara tira be loy longtin ayi wana kole malonga elwel kulele yen la kirma yadi la kai ta kai na ben ka munafiqin ku bednum eno yen zado kai ta kai na munafiqin. Okay, malonga wan zatu kai ta kai na munafiqin lero malonga jila tun guchen ka high position ben e mitkan madinga ul ke taw katin
kwele gal kir ma yadi ke ci munafiqin ka ta elom ko yen zatu ci munafiqin ci dio maktab de zatu ke lo kir ken ke ci malonga ci la loy maktab malonga ben ami ma dinga wul ben ka ta tin kwa le li ranks ka kon ka yewe ko bi ga lo ka ranks so nga munafiq men e kiren munafiq e ngara munafiq men okay e ngara munafiq ine lu muamara makta malungi ko malungi jingre elwel ko elwel gal ke kir kene munafiq ko makta malungi amma dinga ben from the top banye leader e moy malwal ku jara ne en mu kada political ngadi even wa yigan political affairs e nguji bayendi madinga wilke ka be lu muamara ende muamara che be ka ya gwe jakon ko moy madinga lum fini haya all right muamara lu yan fi Calgary matin lu yan warngo e muamara lorat won karbino e muamara yindi en julu yan fi maktab malung himself maktab ben awul ni ben dom to yen za do kay ban malung ne ban e ban hizib Quran mu political affairs e ban hizib Quran mu external affairs e ban kedang e mading Quran mu finance e mading the whole maktab ben appear mading ben okay even moy nuer wan jitaw e choke e naib kiri Luis tafizu ko lui hinu ko lui muamara mid mading za to themselves budong mo taken fi chapter dana kana datin de ranje kan muk ke madinga to kane muk even banye chapters e madinga ne muk kuma lungkul wala jam gule legal kire gal ka munafiqin ke chet yon ko yena rada chet yon munafiqin yena rad a chet yon munafiqin ala jam qanun gal yen dawla junuba Sudan ka dawla kwais kuna yen e nguchin ka dang loy laki qanun nagis ku fi hizb da zado kine qanun hizb da zado kine qanun o mi tu jo ya lo muamara kamarra ko che uru de gur mi tu ji za gur mi do bor ke tema long chu ko wa we dropping the most ko che ka belu muamara qanun ko hata fi hizb da uzar ma fi qanun ko yen zatu he surrounded by munafiqin wala ben de gan gulu legal yela kirma ya de ke munafiq ko yen rat a munafiqin ke chetio okay munafiqin rot ke ga chetio that is what it is when you follow one of them they will rot you when you get ting motin ga chatu kutu ke ya ne ke kana bol mel kutu ke ya ne ke malong keting a che kwadi pol Ache kwadi Paul Balatwe. They don't let you. Even Malung himself. Akiku Paul Bilanial, na mawi Malung and Bilanial Gokulo Edi. Gokula Tungo Silim and pick away. This is what it is. So what tweet? We can't join the Plikida. Weban join again. Kaikak. Ache kain libikara kantia cake. Kaikage. Ache kai. Achina ne ka banyal to wi ba banyal to gadi don't come okay ajuenda ngaji wi bi yeb matin ache wan ko kila 10 gudi ka yeb lakini ake ka chacho bo right lakini ajara chwa ya tui ba ya di rai picho khala badre okay ko ne ga ja lok tin matin bi lo ga dut bi ga bio dut le weng bo da chiglew le da lon weng bot karo mi de katia go karo ko tip karo cho ga chwe go gam butia ga ten che won butia ga tui chele ite gan ka dang bot o tu yurut o ratia ga bot ka che won be tui tin butia ga bot lakini akak e kara tia go karo ko tip karo ko loy karo ama jin weng dong ne ko kwen ko loy kwen ka tim weng ko men ka weng kwen parasi achiran rane ko banyal liu da kedep sakit ke gurut achiro da banyal kai gon ne ko ne ga chi ko banyal ke ko what are they fa ka yen wa bai ent ban ko tin tin kaya gu wala we mi da cho ke chan biet che wadun ke chan biet chu ko dil e won nge jane nu yit a chu ka lwe
ka biaden e wara yo ko chinga balwel kayan ku bala we mi the tweet ke chika mach akini ka mach ke tweet a chika mach ke Sudanin ka ke junubin lakin o tweet ko lo ko yo wadet eno kene ke de dal ko ke de kokok a chanu ne en bu tweet bi ya mach kuran chol according adini wonten a mach ku bi be ko lo ko yo wadet ke de dal wo bi jam lakin hadil an o nguro bit because o tit ganun de latin because akini ka luoy ka ke tweet akini ka luoy ka ke community leaders akini ka luoy ka ke salatin tweet aje ka luoy ka ke junubin okay ka ke junubin ene ka bido le ran ka luoy e che tweet ka luoy ran ka luoy e hukuma junuba Sudan enten lakin logo yo wadat eno kene ke dal ku logo yo wadat eno kene ka witu yet ku logo yo wadat eno ka tu yen targeted ka ngai ke wo che biet ka bido ko matin e ganunu na ka luel ken ka tin ena biot ka chok because ngai ku no bai a cha wanen majen a wan ka ye lai a chen majen ran ka ma nyin a ngai ku chen majen ko ngai ku ya bar du ena bai a che lai en majen a che jongen majen ko che a lol majen a ngai ku no yen ke ran majen ku ganunu ratin and the country belong to all of us ene ka bido ko ka ken bu ya kang dai ku bu ting e mu chi ndi ka bido ko tweet e wanu ena wi ku bu ngi ja mu ndi lakini alo ku yu wadat eno ken ke dal a ke tweet en wi bulu shake in any way ko tweet wo che biet pianke apat yit karo wo che biet ka bido ko matin wanu yu ke gnu ke they were government employee ache community leaders ene ka bido because I show you the 10 ali ko wo tweet I show you ka ya dung be se jeni kan ali ko khalis kada e ganun ene ko biot chok ka ganun ka lele junu Sudan do la ko ganun de din ene ka bido ko dai ko ene ko ba ping ene ka bido lakin logo yu wadat nu kene ka daga dal ko daga si komik ka buk jo ko Facebook itin bukang dep tin ko bu jala pe ene ko ba ngi ka ken kayan am ko iten work by thank you very much for watching kayan am ja ko iten ko ba lang mi ta chop we ba ren che cho la pat ja kang la ba nga nyu ma cha kel kun ma kang lo helu a pet ke ting ja kang la ba ma cha kel kun ka kun ko wan jam ka I ke ka yit ba ken la wai ta ba kang a ting u ting ke ne wo ro ai we rut ba kang a ting ku ting ko ga ka ting ko lo ru den ba ka ja kang lo helu ba ja la ben lakini ai pan chol tweet a che pan de gi chwer ko che pan de gi da la gup ko ka woni ka ya pe nya che ka tin ere ke ban ko tin ka ken so yeah na mi ja ko tin ku din kana ba nyang we ko am ko man ku na ba ka ja kwen ko ye na cha ka bu dung ni ben because I am very sure no ka man a be pai akor wonit e yi chwa di walai ale nyir ko tu ya ga ti ga bir den ko nyir tu nyen ti tiang ma dinga wil a chin nyere tu ban be ku lo ti tiang ma ding a chin nyere tu ban be ku ni ma ding ali wa ka kang ding even ni chogen ne rul biya ket a chi kong ket a che ket ma diang nen a chin nyere tu cha kang ping ka ti tiang ma ding ku le ban be biya dip ali ma fi ka nyan dongen ku yin nyan dongen para be ma ne bai ada nyir tu ti la ma ding kada kong la ti ye mu chi ke ting nyir ke ga ting nen e ga ting ka dia e ga ting ka te rut e ga ting ka jam nen la nyere tu ti jore ba pinga gamra wo den tu kada kada luel ke ya luel ku den gi ting ka yin taira pin ko lo gi da ya ma thank you kwat Oh,
All right, everybody. Yeah, I'm just going to get bye. Thank you very much for watching. We me that job. Me the young car one to like we. You will open bella. Kakuna chow bear. What I couldn't bear get your jar away. It was doing any deal and busy. Okay, coaching can I yoke and about defend. Can you defend him and they can eat? Lakin can eat. I chill about can't look away defend. So we're jagalong you. Back need you wake back along loy. Makema blog ben bela bia gwe kumur blog te ko kene moy madingi kene lwel won ter moy madingi ci gornom kay ka te da ci ka mo ci gornom a ci ke lwel lakini ne kan mo gornom mus kene lwel a ci kene mo asli mo ta ju wun miorde ku ciek eti ne na parana tuy a ci anu yen bu mo bebe ka ye wuna ye tay bu gornom bu cin ka miorde bi be lakini ka wan gor kan yu mus ten cin ran cin no mior Yatin, I love Jamapap.